Alex i Stefani dosadilo je hodati po pistama, pa su se odlučile baciti u poduzetničke vode. Cure su organizirale tjedan mode Fashion Nights. Kako se event održavao u Zadru, povela sam sa sobom modnog stručnjaka, zadarskog modnog mačka, famoznog Jadranka, koji je zbog ove prigode bio posebno uzbuđen, te je u svom koferiću donio već pripremljene stylinge, te nas je zamolio da mu pomognemo odabrati koji će odjenuti. Jadranku je ovo ipak bila prva modna revija na koju je išao. Jako mi se sviđa tvoj remen. Zašto ga nosiš tu sa strane? Moram biti drugačiji od drugih. A voliš biti drugačiji od drugih? Obavezno. Jel depiliraš noge? Pa naravno. Pa kako bi to vruće ove hlačice izgledale na dlakave noge? Fuj. Možda bolje splavo sutra, a večeras bijelo, može? Dogovoreno. Evo daj 5. Potpuno spremni krenuli smo na revije koje su održavane na prekrasnoj lokaciji pored crkve Svetog Donata. Već po dolasku Jadranko je kao prava zvijezda izazvao pravi urnebes kod fotografa. Ovo je ljubav. Ček, Jadranko, koja si baca? Znam ja to. Jadranko, može vam. Ovdje, Jadranko. A bojim se da ako se probudim da neće biti kakvog cirkusa. Pa nije. Nije to, nego mislim da sanjam još uvijek. Moj dragi pratitelj imao je zanimljiv komentar gotovo na sve. Nabadaš ko deva. Moraš biti lagano, elegantna. Haljina ti je lepršava, znači takav ti mora biti korak. Ne mora da ti biti korak kad imaš 5 cm debeli. Mislim, sad ne mora detalje, to je ključ uspjeha. Radi tih detalja sam ja i na jednom, i na drugom, i na trećem portalu i gore u Evropi. Baš na detaljima. Pa ja se na dječjem odjelu i na ženskom snabdjevam. Ma daj, a recimo, jel nađeš za sebe što onda na ženskom ili na dječjem? Pa jako teško zato što imam uzak struk. Imao sam jako puno cura. Sad kako to izgleda za ljubav, da ti budem onako iskren, imao sam samo jednu ljubav i to je ona prva koja se pamti. Ja znam da je malo teško kod vas žena uskladiti ljepotu i mozak, ali dobro, ajmo sad. Što se tiče seksa, pazi, ja sam uvijek birao s kime ću otići u krevet, jako sam izbriljiva osoba i mimo kreveta i u krevetu i ne znam šta sve ne. Ajmo reći, sve sam prošao, ne znam. Ja nisam recimo tip muškarca koji će stavljati reckice, ja se ne hvalim s time, ja o tome nikome ne pričam. Vi ste prva televizija koju sam o tome javno progovorio što se tiče seksa. Revije u Zadru došli su poprati više nego modno osvješteni sportaši. Došao sam dati podršku naravno i svojoj dragoj prijateljici, jako dobroj prijateljici Mirandi Viđak. Nadam se da će ona, ne znam, ima ambicija ići na ovakve revije, ali evo ona isto dobila svoj brand. Ona je dizajner postala i ima svoju marku Moody Twin. Ko vam najviše stilizira garderobu? Supruga. Upravo sam htjela biti, jel više kupuje supruga za vas? Ne, ja sam kupem, ali kako bi rekao, savjetujem se s njom. Kako funkcionira taj život na dvije lokacije? Pa nije lako, ali svaki mjesec se leti. Zagreb, Istanbul ima svaki dan let, pa je zgodno. A suprug izgleda ne nedostaje jednom od naših najvećih top modela Neveni Dujmović, koja se upravo vratila iz Londona. Snimala sam za Cosmo, Oriflame, Clarins i ne znam, svašta. Jel putuje dragi s tobom nekad? Slabo. Da, ponekad kad ima slobodno, ali jako malo ima slobodno, tako da nije baš toliko s menom. Svi volimo toliko. A Zadar Fashion Night sigurno će iznjedriti još brojne talente poput Nevene, posebice ako curama pođe za rugom da ga organiziraju i sljedeće godine. Preskakala sam jedan zidić i sa strane bio jedan čavao koji je virio van i malo sam zakačila. Mislim malo, 10 čavao, ali dobro, proći će. Super funkcioniramo, uvijek ima malih trzavica naravno, uvijek je nervoza, pogotovo zadnjih par dana prije početaka, ali sve se to sredi. Šta Željko, on se prema meni, ja ću ga sad izbaciti, neće derat da će mi jebat mat, a tu pred novinarima neće. Aleksandra daje izjavu. Smatram kad došle do takvih nekih situacija, organizacije, da treba biti u stvari opušteni, da se ne treba žicirati oko svake sitnice, kao što su danas možda zbog vrućine, nekim ljudima malo tenzije povišeno, ali meni je sve super, ja sam prezadovoljna. Ako i ne bude sljedećeg, naš Jadranko je ostavio dovoljno dojma i za dogodine. Ja sam toliko oduševljena s njim, s njegovim kreacijama, s njegovim torbicama. A ne slažu se baš svi da je naš Jadranko prava zvijezda, pa je tako navodno Marko Grublić zamolio organizatore da ga ne puste na revije. Zašto?
Od koga? Ko je zabranio? Ne razumijem ko je zabranio. Organizator, ne može ući. Da li možete pozvati organizatora? Pozovite ga vi sami, on ne može gospodinu ući. U čemu je problem? To je sve što vam ja mogu reći, gospodin ne može ući. Može mi neka organizacija da to reći u kameru zašto ne može ući? Ja vam to ne mogu pomoći, morate potražiti nekoga iz organizacije. Pa možete mi vi Ne mogu, upravo se rekao ne mogu. Ali ipak su se predomislili kada su vidjeli crveni mikrofon i kamere Nove TV. Izvolite, možete ići. Izvoli Jadranko. Sram vas bilo. Možete nas mjestiti, oprostite, možete nas mjestiti. Fino došao tamo, predstavio sam se, rekao sam dobro večer, ne glavu krenu. Zašto? Pa šta, na meni nešto ne valja. Mislim da sam okej. Vidjeli ste i sami kakva je bila reakcija kad sam ja došao, a vidjeli ste kakva je bila reakcija kad je on došao. Znači niko nije ni primijetio da je on došao. Kad sam ja došao, ja sam ostao, mislim pav čovječe, 20 minuta me slikaju, nemam pojma, sam mislio da sam u nekom vanzemaljskom svijetu. Mislim da bi moglo to izrasti jedno veliko prijateljstvo. Možda bi oni mogli postati mačke iz visokog društva. Ovako ružne situacije nisu narušile vedri Jadrankov duh, te se on nesmetano zabavljao na after partima, ali ne samo on. Pa kao što vidiš, jako dobro, super je after party, dobro su to organizirali. Uz plemenitu i humanitarnu aukciju predmeta kojom se sakupljao novac za djecu u Gambiji, na kraju krajeva Alex i Stefani obavile su odličan posao i organizirale prekrasno ljetno modno događanje. Nadamo se samo da na idućem tako modne revije neće zasjeniti sajam taštine, koji je gotovo zasjenio da se cijela ekipa nije solidarizirala s Jadrankom i obukla majice s njegovim likom. Svih koji pratimo ovaj Fashion Night su odlučili zapravo gospodinu Ključaninu odati počast stavivši naravno njegovu fotografiju na majice. Ma bravo, dečki!